Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Tuwing kami iki Khubor na kimat daga bastang shwa ki Khubor na Jylla. Kah Nyotrap Youth Council kalit idol khas ju sumbut menteri rangba ke Jylla upa preston tensong ban kerpa deka sorkar bakanya keranlam baru menteri rangba ke Assam uhimanta beswa sarma namar bahaduk mentaru ki pulit kidang thwet ni ki sangut kinong shongshnong jonga jatalong ke shnong ka bahap ha block 2 ki pulit Assam la thwet eki la katu kan ni benai namar ba ki la kenno bagi degi bedon kti ban pinjat pin pra yu mau nongrem uba ka sorkar Assam la penyeng naga benta ban wanra i kampen roy. Kakun Nyotrap National Awakening Movement kala mudai daki jahar bersya unong yasatan budayuru unong yalam jangka BJP Aswini Upadhyaya. Kakhanam galit mudai syaka cybercrime daga bekenno bo uni unong yasatan yalam bakla ikipat ba daga pensapriang ha social media ya ke video ke bola keren ya ki kibam dan nongrem syapang gani ke Jylla Meghalaya. Kah Nyotrap Youth Council kala mudui Syah Meghalaya luka yukta bersya ikatan housing jangka sorkar Jylla bat kala kenno bagani katanan kapin poi kitin sab ying kibatat dor syakisian di blok per haga Jylla. Kani seng kala kam bakatan housing kapin poi de kitin kibastang tangkom ba arpusan hadu arpupra kat ba haga jing shishapat kidibin pinpoi lagi basabusan Kajing penkrea ikaliat nyam bedin kelam kaliat syat-syat ki kun ke nyam tre ni ki dong bagi shinang per kilia bun kam ban penkrea ya kirot ban wanra syajawai. Hakal pulai trik Jylliew ki noyalam nadu udaloy upator ki sangot ki wasan ki kini jangi prakur prakamai ringkar ke jingadon bentalang ki solang do bagi kini naman la ki longying jangi kun ke nyam tre kelet chalu mukhai ban pendap ya kaliat nyam kenya aingu aidam pasisian chisnam ki usim perthat bagi umman ringklau. Umargas marak menteri ke sorkar Jylla ubabat ikatan housing ula penkesan bagi tin sop yang aluminium belatip kumki corrugated aluminium sheet ki khamne slam bani ki tin tap ying belatip kumki corrugated galvanized iron sheet. Kadi gajing penkesan jung undang menteri ikatan housing kadi hadin bakah Nyotrap Youth Council kalau ujor bagi tin sop ying plasam shikipat ba hanong ston bat hamau that ration CNR block ki degi bastang bat ki bejam. Ki pulit jangka anti-narcotic task force jangka East Jylliew Hills District dalam khamat do Deputy Superintendent of Police Crime Ubidan Batajarji hakala swing blay karpu south ri Jylliew araja pusau kiliyo kurup ya udrok ubakhya shispa ri pusau point khandai gram nikilaingut kisnar khayu drok kibla kem ha a. Na pedeng kini kibasyak kem kuwe kedai kentei kibla tip kerteng kum kamaya gwala ya ke baki pulit kiloong bakadai snar khayu drop kibla kem teng house nem araja pulai. Lapen ngat iki baro haki kendon jaga NDPSI kat kendai sebab prapusan. UMLA ke Mohati constituency Bachas Marngar lalit ya kendu yu menteri katarat boarding jangka sorkar Jylla UIT Mandal ban pensengau hu ke jing ke baki patba ya kendu nakadau ke jing pamyo tikena ya ke boarding. Ubat Charles ula ong ba haga shnong trai kipat ba ki yok boarding tang kumpa ar kenta haga shisngi. Nora kata ula ong ba ki dan sah nyotli ki shnong ki bampat yok boarding haduk mentaro. Ka sorkar lapen mi ya gajing penbena hakar pu South Rip Jylliew baga kong Rosetta Mary Korba kepada ke secretary jangka community and rural development katarat fisheries bat kiwe de kitanat kan shimtino kum ke deputy commissioner jangka East Khasi Hills kat ba UDC meminta USC Sadhu un shimtino kum secretary jangka tanat community and rural development katanat fisheries katanat animal husbandry and veterinary katanat water resources department bakumu director jangka community and rural development. UDC ke East Jylliew Hills UE Baranwal un shimtino kum UDC jangka Ribhoi kat ba UDC jangka South Garo Hills US Awastani un shimtino kum UDC jangka East Jylliew Hills. Mendapat tungnya pachi Khubor nagari. Keseng Kongres kan penyekun do MP na Kerala ukudi Kunil Suresh hak election lampang jangka Lok Sabha.
Syuai kini Rahul Gandhi ula pentip baulai keren bu menteri ketenaga iadari ula Jernat Singh bakal yang persya ka keluar ban kersya ni ukur tong bapenyeng da kaliang sensyar dari kitre ban Aisyah kaliang persya ya ka syuki sembut lampang. Ulaong Bora Jernat Singh ula kular baun sepentip hadin hendrai haduk mentaru uklam ong badai na kata kadau kaliang persya ka hapan penyeng kertong. Urahul ula penkan mau bagani gedai ke bagi Jylliew Lok Sabha ha ke baya ke syuki lampang la jubat da kaliang sensyar kat baya ke syuki sembut lampang pan ki ju Aisyah kaliang persya. Ka sarkar NDA ke balam khamat da ke BJP kelapen benar bakan penyeng biang da Birla ha ke election lampang jong Lok Sabha. Ke NDA kelapen tip bakadaya keran bat kaliang persya bakan om penyeng kertong hendai kaliang persya kadawai ke syuki sembut lampang bat kejinya keran halo kani ke bentah karangnya cakmat. Birla ula dep ban tap kerteng bat ke election kelong lasyai ke sengi balang. Kementeri Sarkar ke Delhi ke Atishi Singh ke belashong syak tangan mentala sau sengi ke short lot bat la penkit eka shelok nayak di Jai Prakash Hospital. Ki doktor kibuan ban check up ha jaga syak tangan jangka kila betha badai ban penkit no syak hospital namar ba ke BP ba ke jingkia jangkaru kelahir baha. Ka Atishi ke belashong syak tangan namar ba ke sarkar pedeng ke klem penbiang umbam ya ke Delhi ke kum ke baha ba ke deban yo. Ka sarkar Manipur kelamaham bahkan pencitom dak beting ya kinu-kinu ki pensa priang Khubor thok niki Khubor lamler halo ke jinga kenat ha Manipur. Ka sarkar kelapin mi ya kini ke jing maham de namar ba ke jing pensa priang Khubor ham saya kelong ke banang aiding shushu ya ke jinga kenat. Ke jinga kenat menta kadang Jurbha Haji Rambam district badan Khaput bat ka Assam. Kakenhun jaga sarkar pedeng college Mizoram ban jurip yaki jing julor na kadau ke jing kruet jaga cyclone Remal hau benai baladam. Ka sarkar Mizoram kelapan jingarap arspa lai punyo poin ruklor tingka na ka sarkar pedeng ban marmot yaki jing julor. Ka sarkar pedeng kelapha yaga kenhun jangka di hadin bau menteri rangba ke Mizoram ula du homa ula let hi Delhi ban kendu yaki he sarkar ban pan jingarap na kebenta ke Mizoram. Presiden juga seng UJP nada unshim yang benta kemunong yalam jang kaliang sensyar Rajya Sabha kat bau presiden ke seng kongres pat Mali Korjun Karge unshim yang benta kemunong yalam kaliang persya. Unada umi bujli hakazaka jong Piyush Goyal. Mentapat tengahnya pai ki Khubor na kaliang ke Pyrthei. Presiden jang Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ulah thalain tengah ya ke United States dak boong bawat ha ka juk syai mentaru ke US kampala ban pendu ya ke jinglen basni jangka ban wan muslia bat wan tuklar ya ke kamye jang kue pat kiri. Obrador lakran ya ke ni de hadien ke jing kethok ke US ya ke Mexico dak boong ba ke Mexico ke kuat ban pentlat bor ya ke ying bishar kenam kan umla ban khanglat hi kambam sap ha ke kiri. Unong seng yang kelak Pyrthei Khubor belatip kongku weekly Julian Asenge ulalait patok hadim lastet ya hadu syeja kandai spa shisngi kenti. Asenge menta unait paino shalaying cha Australia pada hadin sans nam unyo banyak kenduk biang balagi kon kiti. Kalau kejong ke Stella Asenge kelai kublai ya bro ke belai jing kershan ya ke yeng ke sem jangka banyak kon ban belai patok yu Asenge. Menteri rang bakdu ke Israel Benjamin Netanyahu lepen benar ke Israel ke pediang ya ke jeng terwa ke United States pan sange no ya ke thamah Gaza Strip kenang bagi no Israel ke bela syarak buar ke Hamas ke nyop man pai no shaliyeng. Kamen shwa Netanyahu ula raikut ke Israel kan om sange ya ke thamah tak hadu bakan dalap ban penduk jat ya ke Hamas de hab ban pendam no menta namar bakadan ke jeng tenru lagi bebun ke liang khamtam na ke bahinga sem jang ke syarak buar bat kumjuru na ke liang persya. Ka Russia kala khot hajar ya ke ambassador jang ke United States ke beran ha Russia ke Lynn Tracy kum kadak ke jing persya lo ke jing her thama ke Ukraine ha Sevastopol ke wei ni kinang ba ke Russia ha ke ba kladan sangun ke belayam bat shispa san pulangun ke baminsau. Ke Russia ke keno ba ke Ukraine ke lahir thama ke ni kanong ba de ke tiar thama jang ke United States. Kalau maham tinggi ru belada kadang lap ke Ukraine ke pendan kam de ke tiar thama jang ke US kan syak jam syu hendak kan hab penni dah ke bor. Harga jing rakhi ke International Day for Women in Diplomacy ke belong ha ka pusau trik Jylliew ke United Nation ke lapen mi ya ke kai pot bekiran hadu chispa khalai tli kiri ke bagi kentei kim yo ya kalat ban bat ya ke bor sensyar.
Haka ni kakai pot la batai begidan tang apundut li kiri ki baya ka bosin char ki bat ki kentai. Ka United Nation ka kuat ban penchlo de ki kentai bagi de bendan benta haka san hima sima bagi deru ban bat ya ka bosin char. Kakum ka de kakai pot ka jingdan benta ki kentai haka san hima sima lanang kham kiu habe ken bagi shipau ni at post na menchwa. Kita kilong ki kubor hakimat kimat kublai.